Dinja l-poddata numru 485 fis-sensiela Mużika Motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata l-lum se nisimgħu minn Super Sponge Trio, David Cassar Torrigiani u Tact. U nibdew l-lum Superfecta. I cross my face around midnight as I walk every place to go. I burn my thoughts on a nickel light, losing pieces of my dark side. Streets of hate took me away. Big streets keep the color blood. Now I see the red feeling. Blurring faces in the crowd to die. Iltajna l-poddatora f-sensiela ta' Mużika Motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant, kif intom illum. Din hija numru 485 f'din is-sensiela ssibu id-dettalji dwar dak kollu li għandi mħejja likom fil-poddata tal-lum kif ukoll il-poddati l-oħra kollha f'din is-sensiela
pel dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Illum ftaħnija bil-mużika tal-grupp Superfecta. Superfecta għandhom rabta forsi xi ftit mhux tas-soltu ma' Malta, ma ninkluduhom fil-poddata ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant għal raġuni sempliċi illi d-drummer tagħhom Matthew Vella huwa Malti. Il-komplement tal-poddata tal-lum hija differenti minn din l-ewwel silta, però hemm similarità bejn il-tliet siltiet li fedalli issa toħroġ weħeda din, ma l-ewwel waħda hija minn grupp ġdid li huwa mexxi minn Luke Briffa jismu Super Sponge Trio minn għandhom Slinky When Wet.
Slinky When Wet temmek mela minant il-Super Sponge Trio. U għek forsi kun tajab ukoll illi nsemmu rabta li għanna mal Malta Music Memory Project li sibuh fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation. Dan huwa proġett li fi aħna nżommu dettalji ta' kemm jista' jkun minn dak li huwa għaddej biex meta jgħaddi żmien u l-preżent isir il-passat, allura fil-futur aħna nkunu nistgħu inżommu xi ftit minn dawn il-memorji ta' x'inhu għaddej. U hemmhekk huwa fejn issibu minn huma l-Super Sponge Trio. Sibu wkoll pereżempju xi affarijiet interessanti dwar dan il-mużiċist illi ġej issa. Nirreferi għal David Cassardo Reggiani illi propju fjum l-om ftit tal-ġranet ilu ħareġ din is-silta partikolari b'dedika u b'tifkira ta' ommu Valerie. Is-silta propju jisma' Valerie. Hawn huwa David Cassardo Reggiani.
Valerie Mek mela minant David Kassar Torrigiani. U jek forsi ma ndbaħtux il-similarità bejn l-aħħar tliet siltiet fadlna oħra fil-poddata tal-lum hija li kollha huma strumentali. U t-tielet silta illi għandi minn din it-tejp, ġifieri strumentali, ġejja minn album illi ħareġ is-sena illi għaddiet. Ma qabel ma ngħidilkom x'inhi eżatt, dejjem fkarkom ukoll illi f'dik il-website li semmejtilkom aktar kmieni, jiġifieri permezz ta' tonysan.com, ammont mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħu u biex dejjem nisma' minn għandkom semmijaw segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, b'mod partikolari meta tixbdu l-attenzjoni għal xi ħaġa li forsi nkun nista' inkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Jekk għamlu tal-anqas tlieta mis-siltiet illi semmajtilkom illum jew wasalt issa anke biex insemmakom, waslu għandi permezz ta' jew tonysand.com jew inkella permezz tal-Facebook, l-Instagram, l-YouTube innifsu, Twitter, insomma faċli ferm biex issibuni jekk tfittxuni. U l-aħħar silta hija maħuda minn album li ħareġ is-sena l-oħra kif għadna, l-album li jismu Brushworks minn Franco Tartaglia u Tact. Is-silta l-ġdida tagħhom minn dan l-album jisimha All Is True.
U Paul Istru emmek minant tak taħna ġejna f'tmim tal-poddata tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika moti ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Qabel ħanlikom ma fadalli xejn ħlief li nfakkarkom li id-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem huma permezz ta' tonysant.com. Sa nerġgħu niltaqgħu f'darb'oħra, jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.